krećemo sa dekoracijom jelke. Ove godine ćemo to da uradimo na malo drugačiji način. Neće biti ono klasično kada kačimo ukrase na jelku, već ćemo sve ukrase da nižemo na neku žicu i obmotat ćemo oko jelke. Znači, kupile smo sve što nam je neophodno, tu je u kutijama, sve ću da vam pokažem. Pa da krenemo! Šta vi mislite, je li izgleda kao jelka do sada? Tada! Tadan! Je li teško? No. Malo. Ajde da vidimo šta imamo sve u kutijama. Ovdje ima raznih ukrasa, nećemo sve iskoristiti. Tu sa strane, tu. Tu i ti tu. Kako su lepi ovdje. Ovdje imamo ove crvene od prošle godine. A vidi ove. Ali ove godine nam trebaju Plave. plave. Biće nam plava jelka. Da vidim šta je ovo. Ovo je onaj circle blanket. I found a star. Vidi, mama, vidi šta sam ja našla. Šta je to? To će da ide skroz gore. Stavit ćemo ovdje. Baš nam je lepa ova zvezda. Šta je ovo? I to su neki ukrasi. Da vidimo šta još imamo. Čekaj zvezdu da stavimo ovdje da nam se ne slomi. Vidi šta ima. Ima plavo jedan. Plavi jelen. Hoćemo da ga zakačimo? Da. Da. Imamo razne boje. Imamo crvene, bijele, Šljokičaste. šljokičaste, imamo ovakve, imamo... Morat ćemo da sklonimo sve ove crvene da bismo došli do plavih ukrasa. One su skroz na dnu. Inače, ovo je ta žica. Ja je zovem žica. S kojom ćemo da nanižemo ove ukrase. To jest plave, ne crvene. I onda ćemo da obmotamo oko jelke. Pokazat ću vam kako se to radi. Imamo i Meksikanac. Znači uzimamo žicu. Što duže to bolje. Da se obmota lepo Prvo oko ova jelke. ili da? Dogovorit ćemo se koje ćemo prvo. Ovdje je nožić. Stavimo iza nožića i stisnemo. To je to. Prvo ću da uzmem ja jednu, pošto treba da zavežem čvor. Ok, sad ćemo samo da nižemo ove ukrase. Ja ovo isto prvi put radim, tako da ne znam kako će da uđe. Može. Ajde, stavit ćemo ovako. Mešat ćemo plave i bele, jel može? Da. Došla sam da pomognem, sad će biti mnogo brže.
Hvala, papi. Hvala, papi. Nema na čemu. Zvane sve. Ja. Eto koliko nam Alina pomaže. Mi sada idemo da spavamo, mama će da nastavi Jelku. A vi nastavite da gledate, da vidite kako je Jelka ispala. Jingle bells ringing in my ear. Jingle bell, a sound that's oh so dear. Frosty the snowman is all around town. Watch out for reindeers are falling down. We stay up waiting for Santa tonight. He climbs down the chimney at the speed of light. While we're dancing around the Christmas tree, hugging and kissing just you and me. Carolers are singing outside our door, lovely songs we all heard before, as they walk from house to house to wish us all a Merry Christmas Day. Oh, a Merry Christmas Day. I Jelka je napokon gotova, nadam se da vam se svidela i nadam se da vam se svidao način na koji smo je okitile. Molim vas, ostavite me u komentarima dole vaše mišljenje o ovom načinu kićenja i vidimo se u nekom sledećem videu. Ljubim vas, ćao! As they walk